Tradisyon o kaagi sa nailang Cebu Chocolate Queen nga si Raquel Chowa di paambit sa mga Ilocano. Ano ang report? Dakong inspirasyon sa mga Ilocano ang gipaambit nga kahibaw ug kaagi sa cacao farming and production ni Cebu Chocolate Queen Raquel Chowa dito sa Vigan City, Ilocos Sur. Sa temang Our Heritage, a celebration of chocolates and tradition, ang aktibidad gipasiugdahan si GMA Regional TV and Synergy uban ang National Museum of the Philippines ug Provincial Government of Ilocos Sur. This is in support of our Filipino farmers. We want them to be inspired by Raquel Chowa, who's a chocolate queen, no? To really look into the Philippine cacao. We feel, no, sa GMA Regional TV that this is the right time to push for our local products and for us to be able to sustain, no, the production of these local products. Ang kamaayo ni Raquel Chowa sa pagpalambo sa mga produkto gikan sa kakao sama sa tableya o local chocolate giila dili lang sa Pilipinas apan lakip na sa gawas sa nasod. Iyang gipamatud-an nga ang mga gitanom nga kakao sa Pilipinas kayang makigtigi bisan sa ubang kanasuran. Kanina, yung ginawa natin, I believe that one of the, when I share my chocolate journey, of course, my experience as a tableya maker, as I mentioned, that my chocolate journey is inseparable. By sharing my gift, chocolate is my medium as an artist. Yung ginagawa ni Ms. Raquel here for the event is something really unique. It's really giving recognition sa mga things that we can find in our country, especially siya, from Cebu siya. So, just giving awareness na yung kakao natin can actually be recognized abroad, sa US, sa Europe. So, yung ginagawa niya is very inspirational. Suma sa Provincial Tourism Officer sa Ilocos Sur, daghan ang nagtanom og kakao sa probinsya. Gani gumikan sa gipaambit nga mga kaagi og ideya ni Chowa, nahatagan og bag-ong kaalam ang mga cacao farmers. So siguro it's time na rin na bigyan natin ng importansya yung kakao natin dito sa probinsya. I hope this will be a start, no, doon sa marami pang mga ibang initiative that will help our local farmers. Raquel has been an inspirational Filipino, no. We were inspired by her every time that we meet with her in Cebu, and that's the reason why we brought her here, no, in the heritage city of Vigan. Uban ni Clans Gabutin, Cecil Kibod Castro, Balitang Bisda.